Para net card, Senator red card ang kapulian radio lo. Saya kedua penan lalu botak. Ay patron tadi baling sa wasang nan kubur. Sa patron sa kardan sang. O main sama kur. Lele kai ro. Ile ma teling san tawat. Yang ada ketengkan. Betenir kepian. Yet kit sabul mar pini ko sulat. Ichete eu pena pangkupurar. Sengkak sauda nana puko metenir katin kosaneti nyar katin kosaneti kit pukat ralakan na pinusus usikitada sengkak kuya ude para nan wasakya bang samat kota blap iparon sakarayo sengkatin parane sababa ngai sarawu sengkak mole tumal o kalwa tumal wala malampu sengkak kanurot o sarama Patron sekarang perengkakan kooperatif, persengkakan kemanalan mesin kusunkan dataan, uya mensewat. Kailangan Senator Comeles Juan Boronet Card, teka kaya katla na sa matay Uya Kupur, o ibaan po na sa Chief Clerk kong roll call. Senator Atsen Abram, Imay. Senator Kukabis Jr., Senator Isaac Artui, Senator Ricky Carl, Mai, Senator Sonse A. Eftar, mai, Senator Wilfred H. Edmund, Senator Bill E. Edward, semua. Senator Stevie K. Edwin, Senator Pecherigo L. Irons, Mai, Senator Aurelio P. Joab, Senator Alfred Latorre, Senator Danny L. Laden, Mai, Senator Edgar W. Liganet, Senator Tendy Teswo Louis, Mai, Senator Benjamin H. Ludwig, Yes, ngay, man. Senator Magari Miguel, baru bermain kelab. Senator Erilyn S. Movic, Senator Sheldon G. Nett, Yet ngay mai, Senator Nelbert A. Perez, main kata dia main ko. Senator Dionisio E. Simon, Senator Mitra I. Simna, Ngay, man. Senator Francisco Simram, Mr. Speaker, Ay, Quorum, Mr. Speaker. kailangan essential matay sa bulman ka quorum, hamon na tayo baan katla na sa matay Uya Kupur, record, essential, may Senator Chowap, excuse ang Uya Kupur na hanot. Ay kupruye pun kakulian try ti Uya sa bulman tayo sa karatan Kapwuhng, melel sa karan Mexico Kapwuhng lap kan, rananilap, sa karan kay po ni, wawlap, ang kupruan ni Raksoko, wawlap, ang kupruan ni Shoko, wawan ko sa bulmar, likant ko, nanalang ko, naganiyay ko, waw toror, wawlap kay ti balian tiyak, momotso, government, national, state, or local government, wawan ka kabinaan Pohnpei, Honorable Stevenson Joseph, wawan ko siyong ko pong labalap, Honorable Nelson Joseph, o yang amoy siyong ko pong kankoros. Wasak siya tayong alwaw, ang Vice Speaker, Honorable Mikel, Floor Leader, Honorable Abram, o Honorable Senator Kankoros, lang sa amuro, o Loisio Seriso, so mas kan o lang way kasumbal kan ng Chamber Wat. Ben Pohnpei Koros, nan kalal, mas ligan kalal, o nan way kan mas ligan Pohnpei. Rakat, o tayo pa na nan, uya ko purun ran mo, troy pan po na siya Floor Leader, pangkal way tayo nan, uya ko purun ran mo. Ngalangan Speaker, kamukupura po ay itingal sa karatan Kapwuhng kay po ni Wawan kak patsiyang makamtsiyang kiyar ngoy tanway nanwayawa wasak siya itingal wawan kan kami wawan ka Vice Speaker wawan ka melel kan bakapayan na rupal Senator kan ibil men wawan ka Israel kan may patsiyang chahil may siyang ranwad nan kalariyo kurusiya may tepeyan men kapesya kan may Mr. Speaker
Engkak sansal nan samajal journal में Senator Edward yang bacang session mention round mereka kolokol speaker iman sekarang purakan opeki pekmangi samajal journal iban peki engkak kapantala wong lakap yair Diyan sila mga kawaitin floor leader, jalan kapantala sa Pwuhng Journal, karos mautong kamagito, masa ni Yay. O masa ni Show, sa Pwuhng Journal, kapantala rong lagap, kamu floor leader. Nuwa speaker, ipilaw sa karagpurakan o pagkak, jalan kak, chorokti, o apali, nampe isu o nampe walu. Kamagit, miye, may kamelala, may miye karyaman pen kamagito. Kaya kamagita miya yun, miya karyaman pen kamagito, tayo product yan, ang issue o walo, ang siyong kilong kamutaan ko sunat kan o resolution kan. Senator Artui, Senator Kadkadaur Mawar, ay pampleo po na sa floor leader. Kalangan speaker, isungan sekaran wow sa pahal. Iman beliau wiyata kamagito, pagki jalan kak suspend order of business. O Chorok Tiban, order of the day, abali standing committee reports. Miya karyaman pen kamagito. Saan may miya karyaman pen kamagito, karatay men patuan tayo. Chorok tiyan po nambe, the ban order of the day, standing committee report, o iban po na sa chief clerk. Standing committee report number FQ walisak silulayan risak mau mepet Legislature bill number FQ by saklayan risak mau sang numumi committee kapatapat in education o finance. Kailangan essential may report word pan report out siyang committee kapatapat in finance o education, karatay ban po na sa chairman ko. Chairman Simina. Kalangan speaker mon aiban Pwuhng dan kupkor na itungalan di kayo katungkiyang sa material court pergi siang karus kapretong masaksit mongkung komi vice speaker floor leader o honorable members karus yan min Pwuhng long standing committee report namte ebuki walisak silulap niya kay isag limaw naidan kamutan ko sa natriyap kita isag labin niya kay isag limaw tayo ng Kadkadaur po Ansel kamagut sa chairman and kamarain, karos mo itong kamaguto, masa ni Yay. Yay. Oo, masa ni Show. Pag Yay, po itak tayo ang katiyanan, masa na ba? Miya masa na ba? Chairman. Simina. Kalangan speaker ay tungal wow sa pal. Inan Pwuhng uya kamaguti yung. Mo na ibang Pwuhng uya kamagutuot. Essential ng report. Irayakan essential ng report. Ima kapwa yang committee yang kaktaulaw uya. Apa essential ng report na essential mo try wood na mo na ibang uya kamagutuot dan kaktul il florong chairman of finance mamli irem kasaleta mapit kamagit mo na ibang uya kamagit on report wood. Kalangan speaker. Kailangan, Chairman Simina, il florong, Chairman Carl. Kalangan may Mr. Speaker, kalanganin itong chairman in education po chor paran jadian kakpacheng po ginintuan report assignment what ang maway itong sakaran kapung kay po nawawan padyang sa pumipatoyan nilang itong wala pang kupuro mo one committed vice speaker floor leader honorable Senator Kadkadaur isa kong kupuro itong wow toror ay Mr. Speaker irayo may man kapatayan at pwede tatak lab me kamti kapatapat Pwuhng lale when ka kapalyata ananin ni right sumbatangkan mele la right yung leave dari nantatagod niya wewe bene ang kawit kan me executive panapalyato pwede ananin report wadan kakapwel ni son ay padyang ay tungal chairman committee in education o nuwaw karakara kamagad malwad report wo dan kakapantala apat-pat wo dan committee kapatapat kalangan may Mr. Speaker.
Kamu kita mo report dan kapandala bagi kamu kita miaya ro karyaman pemia harus maudun kamu kita masani uang masani show kamu kita paita report abu kuali saksilu lebnial riasak lemau sang kami di Kabupaten Education o moni kapandala ranu. Speaker, Kamu Chairman semena. Itu wow sebal ikak paduan uya Ireyo memang kapan-kapan yang kamu mesti memilih mengenai kemanala mesti report yang kak rekomendasi kami bagi essential dan report me cong rodo bulpen me idan bulpen kamu tang kusen itu eksekutif pada palia essential ini karena ben iban pergi ben kak rekomendasi kami bagi ansur na pali maurun kusen itu yang kak nei. Ini mengkapan yang kita dapat dalam terminal financial seleta. Kalangan nabil miya kawai tak mail kak kawai tak iminang kabatayang motion na chancel jang permanent finance. Kalangan speaker. Mawar Senator Simina, the Chairman Simina. Wag kamal ma. Dahil kamal. Ay Wewe penamamia santing kami di report abu kuali saksilu lebnial riasak lemau rekomend langar kami di education or finance. Masalah report traiban pona sa floor leader. Kalangan speaker niwa women pacuan kata kamu gitu pergi challenge suspend order of business cura gitu ya pali nampai seksilu unfinished business karyaman karyaman. Mayale tu mau traidan corak tiang pon nampai saksilu. O bagi kami karyaman pen kamu gitu trai Kadkadaur pon nampai saksilu yai unfinished business o iban pona sa chief clerk. Legislature Bill number Yapki Silisak Pwuhng line Risak Mau Legislature Draft 1, a bill for an act amending Bill number 11L-26-24, the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only Korea Kim Saklang Watawat. Kalangan may Mr. Speaker ay tunggal wow sa balban ko pura mo yo bang ko pura kan chorus. Nawaw karakarak pada sa mga kamajin mo ni kamagat malwat kailan kak uya ko pura ki ang karyaw o kim saklang watawat kamatang ko sa nariya pusli sa kuno laban niya sa limawal P1. Karyaman. Yay, masa ni show, kamagat pa itamia masa na ba, Chairman? Kalangan may Mr. Speaker pagi ay pambilaw tungalan kaya sa umaw ay tungal wasa bal bangko pura mo yo bangko pura kan chorus. Kamatang ko sa network may pagbagumalwat yan kak kamanala kawait may sansal nan kamatang ko sa network reprogram and budgetin tama dahil kamban kakaila ko sa net Department of Public Safety ang moni kay mapeta ang kakapali ananin kambag kasang balwat ang yaralabi kamatang ko sa net na miya. Siya sila mo mag-try kat nan masa na ben
kamutan ko sa netriyop kisilisa kuno lebenyari sa klimao LT1 niya masing speaker kami Vice Speaker Mikad Kalangan speaker ay tungal sa karanwa bang kapromi flora na all senators chorus pelwon wiral kung tatangkan no pole kay tungal ran maung kapin paya mang speaker sa karatan kawit yo essential pamatan ko senat kaya bugisilisa kuno lebenyal re sa klimao LT ran karyawan motor. Abu bil essential में निया अनानन फ्लोर अमेंडमेंट कई में अनान पटक यतवन में कटाइल अपली तमाशानी फ्लोर अमेंडमेंट का ओ असाइन कमिटी एंड फाइनेंस कब्रलांग निमुला कटाइल आले पिलवट कब्रलांग फाइनेंस पुरन ट्रक ओ अपली लोंग रखत करसले लोग कब्रन कब्रतो ओके एन तो के उठा kawit yung Sansal mau kawit masansal sang Vice Speaker miya masin ben kamutan ko sunet kamu chairman Kailangan may Mr. Speaker ito nga luwa sa bal bangko puro mo yo bangko puro kan kores imen padyang kawitin tamatay Vice Speaker patawag pukat and then on waray la puki ananan pen question natin mo no bukat kan kakamagad way tatak ninduan na atay pabasan irair magtaykat kadlale flora amendment kan makaw na batar an kak apol ninduan kuburan malwat po ninduan kawitin Vice Speaker kabuburtong committee o nuwan matang koros mapil kak lakap na sa sitin lakap committee man nanti apali ito paan kupurakan kalangan may Mr. Speaker dahil pan when anana katlaw sa bulman kita floor amendment kau o mayay kupuran palimarona niya sumugtay panaleta floor amendment kau waktay kapuralang committee siyang korus unless magtay bang kapuralang at committee kamutan ko sa network renek pain patrawan floor amendment kau dahil wewe panama dahil kamal
Yakupuro, kay kat nan masan ben kamutang ko sunod riyop isa kono le benyari isa klima LT1. Ito masan ben Speaker, kamu Vice Speaker. iman berawan menyata kamukit engkak kabantala LP number yesak Rio Bugisulisa kuno laban ya yesak limawal tiyo ang to naman kalantar ang gamit. Kariyaman. Chansala mo kamu yu mayor o mia karyaman pe. Paros mautung kamu gitu masani Eh, Pwuhng masani show kamagat paitar o kamutan ko sunod riyop isilisa kono le benyari isa klima LT1 kapandala ni mun kalantaran rangot. Mieto kamutan ko sunod chief Speaker, kamu floor leader. imen kamagat jalan corok tiyo apali nampesak tayo pil kalender. Mia karyaman pen kamagito. kariyaman. Pag kamagito mia o utupen kamagito mia yer men pagitak jalan katiyan po ng basic payo yay pil kalender o iban po na sa chief clerk. Legislature Bill number Reappeal may Silula and Riesaklimao Legislature Draft 1. A bill for an act amending still on number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes. Only Kariyaw Kem Saklang Otawat. Chancellor Mao, Chairman, Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal bangko puro may o bangko purakan kores. Nuwa o karakaragi leo pada sama kami din moni o kamagat maluwat jalan kakuya ko puro ki kamontan ko sa netro yap ko may saksilu laban niya sa klimawal T1. Kariyaman. Karos mo utrong kamagito masani yay. Eh, O masani show kamagit paitak try kat nan masani be. Kamu Chairman, Carl. kailangan may Mr. Speaker. Ito nga wasabal bangko puro mo yung bangko purakan kores. Essential kamontan ko sa net kasampalwat. Me pan ko sa net moni me bana pali usus choror me bana oteta share chendan option karyawan kabina. Pwede kupuradayan essential nan sessionen mowe o anana ben kamanamantan kamatang ko sa netro yung pupunin sa klimaw laban liyari sa klimaw T1 na pa sa patatamo ni makakapalipat at pukat ay menuwa karakarak pagkapan kupurakan dahil ang kakapantala watawat karyawan kamatang ko sa network ang sessionen murang raanwat. Chancellor Mao, kamagit sa Chairman and Moni. Thailand kapandala kamutang ko sunod riyop kilimaisak silu laban niya riyasak limaw LT1. Upoy kiyamiya karyaman pen kamagito iban po na siya paros mautung kamagito masani yay. Pwuhng masani show kamagit paitar kamutang ko sunod riyop kilimaisak silu laban niya riyasak limaw LT1 kapandalar o ngayon uya kupur moron rangot. Kamu Senator Simon. Speaker, mau apa kamu rule kalan? Kamu Patuan mau apa kamu rule kalan? kamu kuburan niya siya may motion kolong o karyaman niya utani panananap po na siya. Hey. Solar sang Senator Simon ay ban po na sa Chief Clerk. Legislature Bill number Reappeal and Riesaklimao and Riesaklimao Legislature Draft 1. A bill for an act repealing and adding a new section 17 PC 4-158 relating to the authorization for appropriation and monetary transfers from the Healthcare Premium Fund and for other purposes. Only Kariyaw Kim Saklang Otawat. Bilaw po na sa Chairman and Moni, Senator Carl. Kailangan may Mr. Speaker. Ito nga luwa sa pal, bangko puro mo yung bangko purakan kores. Ipilaw pata sa makamtin mo ni o nuwaw karakarak kamagad malwat siya. Nga kuya ko puro ki ang karyaw o kayo masaklang matawat kamutang ko sa netryo punay sa klimaw laban yari sa klimaw T1. Yan siya lang mo kamagad sa Chairman, po kiyamiya karyaman pen kamagad iban po na siya. Karos mo utong kamagad o masani ay. O masani show kamagat pa ita miya masana ba Chairman Carl.
Kailangan may Mr. Speaker, itong alwasabal, bangko promuyo, bangko purakan koros. Pwede kasambalin ko sa nadwad, nagkakapwel ni Uya Bendatag may son, o kupuran malwad may sansal nantiyan, nan-sessionin ayo o ranin mo, ay bilmen nuwaw karagara kamagad malwad tayo lang kakapantay lang ang sessionin lakap. Kailangan may Mr. Speaker. Kamagut sa chairman po kiyamiya karyaman pang kamagutay pangpona sa koros mutun kamagutan masani ay uwang masani so kamagut po itar o kamutaan ko sa network pil kapandala rong lakap masular kamutaan ko sa net panpil kalender ay panpona sa floor leader. Kailangan speaker jungal sabal kung kupura imen kamagut challenge corok depan iro coror. Karyaman. Saan sa lamaw kamaguto dahil katiyan po nempe isa kwano nituon kamagut memiya sang floor leader o karyaman pamiyak. Dahil katiyan po nempe isa kwano kamo floor leader. Speaker jungal sekarang ngok sabal nan iro coror kamu kupura po yan kak memayang member kan mamiya sa marail. Dahil katiyan po ni retoror may concern miya rin Senator Simon nituon kamkawatan ni lima mo niya sumuk dahil katiyan anu sus komen sa kita ko promiya kamoy. Speaker, kailangan ng comment. Muna ipan patuha ng patuan toki. Ay ito ang sinagtan. Ay piliwaw ka patuan sa pulmong sa isalin ng laman sa rawat. May isang rawat ng panwawad ng commit files. Wala na po sa ito ng cross. O yung Pohnpei start na ito. Kahit din may pag-loud yung may patuan. Ito ang kapan. Ngayon may patuan from push network kaya pasan kamakidumuan isang nan account in premium patutan churl font ay kabil magteka kay tola kamanala ang plans to tutok pasan kamanaman lan for discussion network lakap mo imo man papamito walang giapo yaki kawetin chairman miyaw kamruler ay ipil pungkilar imen tuwalang gira turo makampan kubura speaker imen nuwaw niya iwawn gi chairman and committee and education imen wiyat patuan wiyata kamukitiw maway imen patuan ang bukat primary school yung kayo labing kawalu mandated sang kusinet na sirikan sa parwanaw lel isok payo utampan patronan school parang kusinet niya niya kamutang kusinet niya may patuan withdraw kusinet wo wood pukata o mandate high school ang sirin Pohnpei ram bukat essential me kalwaran sirin matpatawan sirin agis pukala kareta okay pag dami uyawinan sa bata school system ay so masirikan kada kaya ping kuhalu mamana school ya wasang kamakan kaso asang sirikan imen patuwalong kamu tawat po trailing ka kotyang protein na isu ko nang trailing product mandate secondary education on school in Pohnpei karata imen patuan uyata kamakidiyo speaker and ka withdraw dosa ng committee education into when I consult German education. Kapatang kusinid number yung pilmay sa kiyo na binari sa klimaw. Placement na kuya wilak up. Ay may panuwang withdraw to. Yata kamagit withdraw. Alam mo kamagit sang Senator Simon dahil withdraw kamatang ko Senator yung pilmay sa kiyo na binari sa klimaw sa ang committee in Kamarain. Paros mo itong kamagutan masa niya uwa masa ni iso kamagut pa ita o kamutan ko sa natawad withdrawer o patpatupang kitulan. Kamu Senator Simon? Yes, Speaker, kamukuburat. Chairman so ang mumoto, wong get chairman ng committee chair ko o kamutugo. Speaker, essential merambukat ang so may administration kapyog and karata ng government in Pohnpei harakin pilatas moral cabinet officers.
Hari kabinet bukat kim patu tu o ale patra ko kamanaman legislature. Hari ansum kita kamanala aramas puko memaisala tok. Ni me patola we aki in general to kasompal kay me Pohnpei state kapko general. Kamu mata yo me patronan mi patparuang kamugit men kailan ka kudro inangi pa kailan ka kamanala engka miya constitutional amendment angka ko kita personal relating to cabinet officers also magtay bang kamana cabinet officers murin sampar riyaw koros kopna panana kopredo bugtay lang ka kot riyaw vote of confidence na cabinet manit kunang post to te anane and uray rambukat mumuang me okay cabinet officers also mere itita o kanaman sang kitay referee salatak hari kamele panatis mogdut panatis kiyang rail country rangkak truck ilok me padoyang rail ko senate o wiya tame leadership ng Pohnpei na administration mo kangang rangkak tatang yari imakarda speaker imen padong yata kamugitan withdraw kumatang ko senate number riyab kilimay sa kwalu tambilal resak limaw o ipakikariyamin Chancellor mo kamugit memia sang Senator Simon pwagi amia ulton kamugito iban po na siya karos mo utong kamugito masani Pwuhng masani so Chancellor mo kamugit po itaw kamutangan ko sa netriyab kilimay sa kwalu de banyari sa klimaw bil withdrawer o patpatoyer lang kuburan Senator kan miade kamu Senator Pwuhng Kailangan speaker itu ngolwaw dapat kailangan sa sekretarian kaiton ng wow ni mayor on naging committee floor honorable member kan o kailangan may ang PPN ng kapatid. Oh Mr. Speaker, I mean patuwan ramoin dahil momon merteban il last day laga pamoy menale tito ka oi mie lugapen Thailand yang patreng turnover ceremony convention center o lel retay o magtay ba yang patreng eso o imenaleti de ma kalalabag human istukak sabang kamu main chotami patrowan kamu floor leader Iman pagkamak sa kumbal. Kariyaman. yung Thailand kommal le pinancho tay kommal le pinancho Shme pag kommalo
le nan sa mata uya purok tai kat pan dan peisa kono ye ratoro riban Speaker, Ejungal sekarang wau sapal sang ni wewa bana magcal sa bulman ki ay ban ngata kamugat jalan kak sapal dala curug dala ban pil kalantar. Nansal kamagat yung mayor o try sa paltara, try kat pan pil calendar o iban po na Senator Simon o motion in place, pil kayo makamutro. Kailangan ng kami speaker ko sa Legislature sa Kadkadaur. Wow. Speaker, mempertawan wow. Iyata kamagit ang place, kamatang kusilit ng pariyap may sakyaw sa pindari sa klimaw ang pilkalanda. Nansal ang mga kamagit mamiya, paros mautong kamagat o masa ni Pwuhng masa ni show, kamagat paitar, pergi paitar ay men pergi talent place, kamutan ko sa natriyap kilimay sa keo, lepenyari sa klimaw, basa bulman tayo pil calendar. Kamu Senator Simon? Kailangan speaker ko sa Legislature sa Kadkadaur. Speaker naman sa moment ran wow, ito mempertawan wiyata kamagit katuwad ang place, kamatang kusilit ng pariyap kilimay sa walu sa pindari sa klimaw ng kalendar ng dawat. Dan selama kamagat mamiya, koros mautong kamagito, masa ni Pwuhng masa ni show, kamagat paitar, pag kamagat paitar, men pagkita Thailand place, kamutaan ko sa natriyap kilmay sa kwalu, lepenyari sa klimaw, basa bulman tayo pil calendar. Mapil kat place here, ay ban po na siya floor leader. Kailangan speaker, iman kasabali jungal sekarang wau. Speaker, iman beliau pergi jalan kak curug tiang pun depan. Pagtaro kariyaman Thailand curug tiang po nambe Asia kono yay retoror. Saya kat-katiar po nambe Asia kono, Mia Speaker. Kamu Senator Louis. Kailangan may speaker. Muna iban yang kacang ta submit ay chungol irachorora dimen kita ay chungol sa Kadkadaur kay paniyo wow and kacang siyang ermo operator nan molwich ay chungol sa Kadkadaur wow tang ko bro mo may speaker alel wow ni vice speaker floor leader honorable members in 11 Pohnpei State Legislature. Wow ni rail kan na kacang and gallery sa mga chay staff kan Payway ong Pohnpei kan karos o nagpigan chair nan katese. May speaker o mumot kasampal wo chimen submit ay floor motion yo match napitada ireyo mapitanan supplementary Department of R&D of Melel Agriculture. Puinin mapachotong rene chay supplementary yang Pohnpei farmers, so we have project yo may rail propata plan pen project and farmers current submit there. Puino pachowan yaten plan ko pachowan yela. Ray katarotong puin ko card yung mo man ATM porenta tong. ATM ko kola totok so cha kanangan ATM. I mean komuya na sign appropriate committee ma R&D the is ma appropriate committee Pwuhng. We have oversight or look into more details regarding irem essential work. We have more scam yo pachoto sochaman Pwuhng government private Pwuhng individual me tatokang nan sabon macel. I pachuan call office o aleti confirmation me melen me puino pachoto wiya tatong ko lel ranwatch like an email socha me ko try la leti muren arail pachoto ikasampal ki chailan chekatay rawatch ko essential me liya kamagutyo magchaipil kilkilang lang nintuana chay bane Pwuhng sabon machay so much ka po chailan kak wiyata miniminyo nan pungan ikchaylo masel me kau na ete toto la rai ban sola inang po ki songon kamukut ka ko to kalwa chela rai men tatok po ki kaya ramas ko to kawela kosontin tatok maray kan wuya oni mocho main speaker rimen submit floor motion what po kumuya na sign appropriate committee makak tawla oversight Pwuhng melel ropeto melel nangichip pen tatok ma
sansaliang sa machay so much. Kalangan may speaker o arala. Senator Louis kom kakagis pugi isrupatrwana leti Department of R&D, from the talking Department of R&D, mawiyamen. Puyin yung mapacholong ito momentanea wang agriculture. Dahil pagkita office in agriculture ran Qatar na chay so much karan wiyata plan pen agriculture when submitting rail. Dahil wiyata proposal yo money yo ban pachoto sa waseta kalian farmers. Dahil pachawanta proposal lo up so money ko purpurto. Dahil Qatar to card kay me farmers ko ang tatong. Niyaray ko la tatong card ko so tulul tatop card ko lalran mo. Igar taga komal ma? Igar daron bewat nang komal. Tay komal. Saya komal yung mayor tay komal.
uyok puro ipambleo ko na si Senator Louie. Ang kapwa kiyang committee in R&D or look into program Kailangan mo kamagot, koros mo utong kamagot, masaniyay. Uwa masanisyo, kamagot po itam. Yan masanabe. Masanabe ay child wewe paner, may rakasyambal yung mo R&D yan kakan report niya siyo matang. Speaker, Kamu permanente yan po. Speaker, ay turot tagatit na betul. Lagi chong jotu attitude in rail driver gan will abmanel one tejugitin submarai lalin win Pohnpei niyan shome heavy equipment kan ban yang chang kapatayang school bus kan dan rush hour near aramas jotu karni yang top pen to nan Pwede nanti yang rendah tengeti awan betul. Ibaruan eugiangar public safety mai rail kak. Dia kata wasanan wasakan misaletek orang kau itu maluat engkak mie pullover designated wasakai me. Rail John tangan orang nansa laut kan ban nanen kak kisang mon traffic ansum heavy koran kak moiteng rail anso ran kak changa tatok kerja ibil padon heavy rail ran kak terkatan kolonia mel ong orang nansa pun emergency kan mami wasama kaker and center lane bogi niyan sumara wrong siren aran kak pull over nan center lane aran bilgak kau itong trail Mier incident came uyaw may bilyang konoti ri isyor kay nagi Israel first responder kan berai sapum anane moin awareness loud and kag uyawi men sang baluot moin daibranana kat kita sense abni paron water track mau organization and palian public safety police and security email at rail paron toro isang ban sa model public service system pagira da dong ki title kay me short para yang tampad na sa model public service system evil paron yung rail song kay me maraga kawai tong trail. Pasansal ma trail ban ka cek mie ugita kala toro mie nan intersection gay ma kon ban tangala mie intersection ma mie center lane. Mo ma ka maula sa maday onot kan tang nan intersection bugo. Nanwat nanan bil mie nan mesedalial koros to sa koros po engak so emergency or show us a rush hour tel mangi ma kedal van tang benan kolonia dia ran mega uti tau sogale jangan nan traffic ko to del minute creation dia ran mega del sound re kawalwat shit we kuchugla we allowed la we will relatar naurin rail from the tongkan tirai pin pontela to talk it will katugala rail tongal peichangkan boege rail pan
rawat ibatawan data hotel chorus and ka kokupurian wa shutaban ye the dog in malia layout abana na hotel chorus magan yan the tong ke lui pawon submarinal observation dan ka gem palian public safety kuran ka kawai to malwat ama konangan ka kuyawi ai e 200 kayu ong ai ratoro kerja ban paron wi ada motion i paron check school bus kay megan changatang an wi madenlim o paron tiardam ne klasen mowa buon sto sa bugat palbesan i paron tiardam juga megan kang tiang nanial ima kapalang lasin mon sto sa bugat Mr. Speaker kira kasambal yumat ma taisidaban ichano kita appointment ponal katiela juga i wakiti lasin mon sto sa me wasir bam ponang me siliakan rap mela korus abang agada sila kada ban samata ito to mau korus me sabiya yang harun tung iman uyada ka magit iman putromata tatok me miyan sawat public work kan ka pisirian kamrin public work kan pisirian o maban kak awasakan korus manan karwaru kan ka padawan lang sawas magdal padawan taro na panilam wasataigan nakapayapal mo kamagat Mr. Speaker Essential makamagat yung miyayaw sa chairman in Chayan ko o nasayang ang committee in PWTC koros mo utong kamagat ang masaniyay uwang masaniyay show kamagat pa itamiyay masanabin ng Speaker Kalangan Speaker ay tungol sa karang wow sa pal tan ko promo floor honorable Pohnpei Karusi amawa kumkubra Edil manwa naglet pagjalan ka po na sa mas amanol kasambal sa ngayon natin din sa talian ko kawata ko sa natin ngayon at sa kalan o kasamunan lang Speaker, kapag gumanin pang na public work panguya, patratra minaram totoo ko, o nagis kamatang. Amagod mo ng kapatayang Speaker, gaman palang lira, patulang kita, gaman palang lilo or alma watiyang kalusot may gonisya. Stosa, silipot wanin wasaw may accidental weekend man kay niyo na wanonan tayab ini maslalang soldier nalo patok panirawan ka kuyaw na akakamagit sang sto sa buko kayo umunsiyot yang magituo niyo sansalang sa school kan no makmagat ika kamel na magatin sa kaunuay mo sudah mau atau karyau ini sersuatang Pohnpei awya capital o aramasan memoitkan yang memoit ia potong public work kak yang taliyo na video tiaran kamu kita sang sto bukan kamu kita lah pasal natuang dikuasa ini suatu mau magmay bangkat lah sang nipong akan kareda sto sa later sto sa silipot wanon wasagis ini suatu mawarin tok patuang assignment to ni public work kapan tok kamu kecangan kebuat kalangan Speaker Kalangan essential mayroon kapatapat yung essential sang Vice Speaker Chairman ng Committee in PWTC and note on ka kuya siyang tatok may motion kalwire masyularay ban kung nasa kamugot koros mo itong kamugot ang masaniyay uwang masanisyo o ira kasampal yung may tananabil report to ang show matang Speaker, time segala. Apa bang kubur? Time segala. Kaya bibili pa ni retoro kamu. Lebih pada yang ramat ni stoza kan uya school boys
assign ng driver kan ran napapali 24 hours. Mr. Speaker, kurang may gilay padawan tiartam na. Iral driver kan ran uyaral koyak. Kurang kak nagatalas to sa kan nipong. Nan pain right jual wasa. Mies to sa na pain ni onon po dahil mo ipakon nipong siya to sila po. I padawan kurang may gilay ni padawan tiarta po egi. So po ilaw ko mat Mr. Speaker. Ako na yang adja. Engkak kui koyang Israel pugaw sa wasyong pangkak apa ita wasan parking stosa. Stosa pugat nuya property in Pohnpei State. Engkak miya kaparapor merenak wasagis magasampol. Mr. Speaker, i kasampol lagi rawat o iman barawan kagi ma irawat kamiti school ka kapali. Kaya sudah apal dahil kag sewaseri driver pugat wasan tiyan sto sa pugat. Dia driver na bapali sto sa pugat o sudah padawan na wala o dahil pugaw kita so. Kira kasambalwat iman padawan kagi speaker pengira saya nang kamitian education kan kag ma driver pugaw retaki wasan park isto sa pugat ban isto sang lemana len ka kuyawita o chotoga posito-moni opsi schoolan ka kawai to dan ka designate wasa pugaw an ka kuyawasan park isto sa o an ka park wasan ban choto kawala chang isto sa o aramas tando lan speaker. Kamu ketiup mo, harus mau tung kamu kita masa ni ay, masa ni show, kamu kita pahita miya masa ni pe, masa ni pe kamu kita miya Thailand rutung tiyo sabul man kita harus mau tung kamu kita masa ni ay, masa ni show, kamu kita pahita runtuan kawit miya and bilkak apol to ancho karwaro. Speaker, kamu pa speaker. Bagaimana kung kubro kami mumutos ang balwat kailan grupo sa paitalang panpil kalantar? Speaker. Electoral. Kalangan speaker Kamu men sakar misik pan kubro pais kubro boyen yang patuan tay jungal electoral. Ria mo speaker jungal sakaran kay bilwaw patya ngate sabol mumi o koros me patutar melel won kun komi vice floor o ria ka bagabay honorable senators koros speaker imen yang patuan long jungal electoral riet tuwa essential speaker ranchowat kijai patuan kotre toyer toto kasambalew mebit FSM Constitutional Convention. My speaker imen patuan yata kamogitew makomkak assign appropriate committee to special committee Pwuhng ewang counterpart sabul material counterpart kan memia FSM national government irekan koros pit kuburan peywat mapuitar nan ususin cooperation sabalan way na FSM yawasa irabukat patpatu iranwat maramagmagtier te sayip o mabil pitata moni fishing fees moni kan mamukmagi mamoni bukat apu teso iwiaga kamagituat speaker Pwuhng sansaleng melel molwat o ton Pohnpei wisak makin pipi yang kecai na sapul makai min kairkan Pohnpei yang kacin mangi met sang ni wukta kelawat
Yichkan irekan me mukmuki. Yichkan irekan me saik muki. O me pitata moni. Maya Pwuhng. Iwiyaga kabukit yo met speaker Pwuhng. Enga kawait kupuratrail. Ong totongkan magsayman. Kacin. Kau na ong lakam pali. Melel kasampali ang paywat. Tamak chay katstolale. Oya wasak chay bang katsilangi. Iwiyaga kabukit yo met speaker. Kumiyan ka kasign appropriate committee, table special committee. Enka kewang sabul matay palikan. O gerakan koros mo wiyak kupuran Pohnpei na puitar nan constitutional convention. Iwiyaga kamukit yomat speaker o taga karyaman. Tansa mo kamukit mo miya koros mo tung kamukit o masaniyay. Uwa masaniso miya masanibay. Maksudnya masalah ni kami adalah appropriate committee, committee in finance, mahu kita chairman kan, o vice speaker of floor. Masalah ni assignment wa panasai ni yang committee in finance. Koros mau tung kamaguta masa ni yai, wo masa ni show, kamagut paitar, o mau bil timely kamagut wo. Wo kita masa ni sebelum matrai budget and 2026. Kalangan Masalah ni toro ay panpolo sa kamagut sang vice speaker tayo sa dala panpil calendar. Apo mo vice? Koros mo utong kamagut masa ni yay. Uwa masa ni show kamagut po ita tayo katkatir panpil calendar. Kamu vice speaker? Number 1 kabralang chief clerk pwede pil makapantala po ng calendar. Legislature Bill number P. Silisa Kunula yang diisak Timau LD1 Bill for Act amending Sale number 11L-26-24 the Comprehensive Budget Act for fiscal year 2025 and for other purposes only karyaw kan sa Kalawatawat. So siya ma nabata mo? Bill Yop kisilisa Kunula. Iban kamala kamaguto tayo sa baltala pa unfinished business o tayo katkatir pa unfinished business o kamagut pen pilo yay riyab kulimaysak wano laban niya riyasak limaw LT1 namimi pa unfinished business 236 kamu chief clerk kamu kata akan kosun itu. Nah, iban pona se ogi epita tamoni iban pona se chairman and kamagat katayan katian and masunbe chairman card. Kailangan may Mr. Speaker yung alwa sa bal bangko pro mo yo bangko pro kan kores pipat yang malwat so kasamuan ki wanang kap kasambalin no Mr. Kallen malwat kasamoya nan sa matay session may Mr. Speaker wow kara-kara kamagat malwat jalan ka kuya kupur yang karya ko kim saglang watawat kamantang ko sa riyo bulimis riyo gisili sa kuno ebnyari sa glimawal T1 Chance lang mo kamagat sang chairman koros mo tung kamagat masani o masani so kamagat paitar miya masani the chairman kailangan may Mr. Chairman ninduan dahil kacin masa ni kamutang ko sa nadwad o kapanta tong nimun kalendar sansal me kamutang ko sa nadwad pagpagawag taglan sa material ko sa natin morning tiyan tatakwat wag morning me paytan nan kampan public safety an ka kapali anan karwaro kay ime pa sa kamutang ko sa nadwad wo na magtay sa bulman ki miya floor amendment kasambal kay mga honorable senator kan kau na batar po kak yang paytayt nintuan at ibang kadyang nan masin ben kau matang ko sa nadawat o kadyang nan karya o kim sa klang watawat Mr. Speaker bugi kupuran malwat masansal nan session in rana kan mowa kailan puyak sang mas watawat karyawan kau matang ko sa nadpukat bugi rar kasambal magchay katlalan ikamelalam Pwuhng floor amendment pugada pan wiyalak kisen kamutang ko sa nadwad. Wow, magtayagin sa pulman kiyang kupuran amendment senator. Nintuan kaptulungan floor amendment. Men
Pratak sa mo kamitin mo ni may Mr. Speaker. Look, kupulan ni Rail kan makaw na bata floor amendment. Nakakiyang uyak sen masen ben kamutang ko sen naluwat. Kalangan may Mr. Speaker. Yes, Speaker. Vice Speaker. Kailangan na Speaker. Kami alam man kayo yung pangkonong ay tungal sa karawasaman. Kamutang ko sa network ang kakabur-bur lang Campaign Finance. Yang aki flora minun nomor yabgul may saktuaw laban niya resak limaw. Yabgul may sak resak limaw. Yabgul may sak laban niya resak limaw. Yabgul may sak riyaw laban niya resak limaw. Yabgul may sak sili laban niya resak limaw. Yabgul may sak tayo laban niya resak limaw. Yabgul may sak limaw laban niya resak limaw. Or yabgul may sak gunor laban niya resak limaw. And kakiyang pilet o kabur-bur lang Campaign Finance mabilniya flora amendment no satiyang nabilbaniyang pilut para sen kak parongrong sa ko auto-outlong kabur-bur to kawoy taran kaknya ang flora amendment kan kapatayang wantata minya o kawoy maktel kabantala ang protection ta atau resolution yang mumuno jalan tatangki so makita mo ni bagat niya so kosen matiyo manamalla wabukat yang santi batangkak yang santi ta kawoten Campaign Finance niya bang kapubuto iyagi pagpag yun kobrela dulu Campaign Finance ang as so ako kobreto tanan special section what Riyaman. Chanchal makamagit yumo o chanchal ni tuwan pa siya sa karakita yay kamagit kamutang ko sa natriyap ko sili sa kuno laban niya sa limaw yung ako floor amendment kan koros may shairer ang kapurpur lang Committee in Finance puron kak report mun karyaw kay misaklan watawatin kamutan ko sa network koros mautung kamagit masa ni huwag masa ni so kamagit paitar o lituan kawait kamutang ko sa natriyap ko sili sa kuno laban niya sa limaw LT1 yung ako floor amendment kan koros may sakar gitar o floor amendment kan may bilpan Pahrek may sutuyang Pahrek ang Committee in Finance and Pahrek o report mo karyaw kay misaklan watawatin kamutang ko sa network masalaan masanipin kamutang ko sa network kisili sa kuno laban niya sa limaw ay po na sa Chief Miyadre kamutang ko sa net Salamat. ay po na sa floor leader Lang Speaker Noah men pazawan kamag charan gak kembal di sang nan uyagpur sepadi wasak set lagap lakisak. Kariyaman. Speaker. amole ban po na sa kamukitok magkupurin po na sa mga chairman kan tapakair sa senator kan chairman Speaker. Pwagi pakai road Iban baron uya require and gak shotomot sang 48 hours. Iban baron pakai riang Committee chain ko dahil reschedule sa madal meeting na kasanti o ngayo o niyet lokyo mabanpit resolution 54-25 kailangan Mr. Speaker o niyet lokyo San Chairman and Chain ko dan po na sa Chairman and PWTC Mga Speaker, mo kita wow ang katrang sa bulmo magumtiyan yan. Niya pakai rong memberin PWTC at meeting yung klok silu. Banyak. Pakail San Chairman and PWTC o Vice Chairman o Member Koros and PWTC sa bulmamail meeting clock siluran once. Kamu Chairman Ishap. Alangan Speaker mo na iba yung patway patwang kupurakan kaping total buhay ko kupurma mekanikal Speaker ay tungal kayo ba niyo ang patwang sa bulmam patuyot ng kupuraray onggang kamu ong kupay floor ano po sentor kang koros mere pilwang ki ol ko sampal man ng patwang serang Speaker man patwang walian pais utong kamting sap sakaro kupuran katuot ong memenyang patwang kamtiban patro kot buhay ko
Senwar nan win kitiklok siluran wat moriso. Pakai sang Chairman Vice Sabul Mamrail site visit you clock siluran wato pamang yang member and staff parosan yang clock siluran kamu Chairman Kamarai Kailangan speaker. Saya jual sekretarian wow seban. Minta kali yang committee members committee in education clock 2 niat kay baneu banebo. Assignment kan mang kay bana balik kay nang ko peniyaw mo na kay bana balik. Clock 2 conference 1 committee in education members pakai sang Chairman and Kamarai clock 12 niat o luku yang member korusin yang patreng Chairman seminar clock 12 niat. Miado pakai sang Chairman kan? Kamu Chairman kan? Na kalangan mai Mr. Speaker men money ban pakai ra men tol paranta dong Vice Speaker. Chairman called you floor on Vice Speaker, kamu Vice Speaker. Desro kamal na many tulka. First Speaker recognized Vice Speaker. Motion na ban in a court iban po na siya. Kaya bang kamal lebinansyo. Kamal lebinansyo. Men pagkita ang suma. Kami ban po na siya. Dahil sa balo, rong nasa pulmatay, Yakupur, o sansal, masular, pakai sang chairman kan, ay ban po na sa kamagot, mamiya sang
floor leader. Telen ka komaltisan an uya kupuro sa pal penelakap klokisya. Karos maudung kamagito masani yei. Pwuhng masani so. Kamagat paitar o tabang komalti reitungal kapung ong Vice Speaker floor o Honorable Senator kan. Sambil matay uya kupur arer.